إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها باري وباري وصوصا بهذا الكتاب الإمام عبد الرحيم أحمد القاضي ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوان أمواتنا وأموات وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-babur rabi' utawi iki ku bab kang kaping 4 nika nggih. Wal 20 lan kang kaping 20 fi dzikri sifatil buraqi ing dalem nerangaken sifat-sifate buraq. Lahu iku tetep katwe buraq. Anapa mak neka nyebut buraq? Karena neka sedati tompakna Gusti Kanjeng Nabi. Lahu iku tetep katwe buraq janahani utawi suwi loro. Yatiru kang miber bihima kelawan janahani bainas sama'i ing dalam antarane langit wal ardi lan antarane bumi. Wa wajhuhu hale utawi wajai buraq iku kawajhil insani kaya wajai manungsa. Wa lisanuhu utawi lisani buraq iku kalisanil Arab kaya lisane Arab wong Arab. Wadihul hajiben kang pertelo alise. Wadihil hajiben kang pertelo alise. Dhahmul gornen tur kang gedhe sungu lurune. Raqiqul udhunen kang tipis kuping lurune. Wahuma utawi karune napa niku udhunen iku min zabar judin saking zabarjud. Hadara kang ijo. Aswadul ainain tur kang ireng meripat lurune. Aswadul ainain tur kang ireng meripat lurune. Sifat buraq diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua sayap, yatiru bihima bainas sama' wal ard. Dengan sayapnya buraq tersebut bisa mengelilingi di antara langit dan bumi. Wa wajhu wajah daripada buraq ke wajhil insan, mirip wajah daripada manusia. Beda cetakah? Beda lesanah, beda kopengah, beda alisa. Mirip engak manusia. King cuma tak rati dengan ning gambar mangkana menggambar nikah hukum haram. Menggambar apapun, baik nikah hewan ataupun menggambar manusia, karena nyeropanin de mencipta sekalipun tak sempurna tapi beda kehidupan. Contoh cetak tok tade tanang, orang ada tanang beda cetak kan odi. Atau menggambar hewan dengan cara dilukis atau bite bareng foto neka
dikiaskan dengan bayangan. Karena setan neka buruh dari jeng bejengna Sayyidina Umar. Inna syaitana la yafirru min dhilli Umar. Sesungguhnya setan akan lari daripada bayangannya Sayyidina Umar. Maka foto neka dikiaskan dengan bayangan. Jadi jeng bejengna Sayyidina Umar, setan buru dari jeng bejengan dari bayangna Sayyidina Umar, maka foto neka dikiaskan dengan bayangan. Beri foto para habaib, foto para ulama, benih lukisan foto, benih hasil karya gambar. Karena orang saya menggambar neka mereka-reka. Apa boleh saya gambar Syekh Abdul Qadir Jailani, watambah tak tepat. Bahkan pernah guru kaula jelasake tentang keharaman mempajang foto-foto sing tak jelas sumber. Khulafaur Rasyidin apa boleh Abu Bakar, Umar, Utsman sabak ning napa nang tembok. Tak oleh karena nika takdzib. Takdzib nika pendustaan. Dari kamau ning Sayyidina Umar cengak nikah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tak bener. Adapun foto, mon foto kan ki buruan. Zaman-zaman ki buru foto kemungkinan 99,9% dipastikan gini ke orang ampunan. Bita bi orang saya menggambar Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, nekat takdzib, beda pembohongan, guru, dusta. Sehingga tak oleh mempajang nikah. Nikah pernah ditanya kita salah satu guru dan kau. Taib karena beda takdzib. Nah, Syekh Abdul Qadir kan beda saya ada bukan beda saya kan ngak bromo. Jadi tak jelas. Beda bareng foto. Nah, maka mau nicompok sampian nikah beda foto-foto hewan, beda gambar-gambar hewan. Alangkah baiknya untuk tidak dipajang di tembok sabak bela. Atau Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf dak foto ni tak kesokan. Andi foto keng tak pajang, foto masjid, pala foto Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Habib Saleh Tanggul seneng ke foto. Habib Abu Bakar Gersik seneng ke foto. Habib Ja'far tak boron ke foto. Nah, jadi ki mon foto ne sampean bilon senyara-nyaran seleng-dulengan tau sasaben apa. Kami saya sih gawa. Foto mantonon Lombok ro sapa iso praji sapa ya tasa. Sabak fotone Habib Syekh Solo deh lah. Jadi anak ro ajeling fotone Habib. Foton Yai Hamid Pasuruan, foton Mbak Abdullah Pajaran pantes. Foton long dulengo nangang. Sabak Allah setan tambah pernah dalam. Jadi apa boleh foto buruk, wah nika tambah tak bener foto buruk nika, foto buruk ratin sentaran. Nah nika pun mengada-ngada nika pun, namun sampean terus neng sifat ini gini kenging cek gemper, tak usah mereka-reka. Engki mon polisi setiap menggambar daftar pencarian orang, beda apa nyamana istilahnya. Bene foto keng cuma ahli sekretaria beda songota beda jenggun matalan. Nah neka mon untuk masalah neka kita masalah. Jadi mon sambian macam foto saya jelas. Cek sabak fotona Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Cek sabak fotona Syekh Abdul Qadir Jailani. Cek sampai sabak fotona Imam Ghazali. Neka ada fotona neka cuma mereka-reka. Nah, tak jelas. Ya, paham ya. Jadi sabak fotona para ulama, para habaib tak masalah. Kiasaki dekah bayangan. Nah, mak pola kalau benjeng na orang sesoleh, setan ni tak masuk. Paham ini? Nah, jadi sampai sabak foto-foto saya tak jelas. Wah, Ronaldo sabak igri. Tos pelontos saya sabar. Ki foto na orang-orang saya soleh. Benih kula benih baci enten keng compok nika parengen gemper saya. Menabidan kau lah pribadi al fakir kula tak seneng ke foto. Coba kula tak ada foto. Kula TV ada foto ni tak
Ya pacet sahabat foto abah ya kurang gaya. Jadi ibadah Ka'bah atau foto-foto masjid atau doa-doa. Nikah pun kebesekep mian pun. Sahabat foto para ulama, orang sulaha, orang-orang yang soleh, para habaib, sahabat. Jadi nikah barokah. Ya, kiasaki dekat jeng na Sayyidina Umar. Karena setan buru dari jeng na Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi mon buruk, futuna buruk, sahabat petoron. Futuna khulafa'ur rasyidin, petoron, sahabat. Futuna Imam Syafi'i, futuna Imam Ghazali, futuna Syekh Abdul Qadir Jailani tak bener nikah. Ya, nikah hasil karangan. Saya ngarang ya umur berapa cek baru lahir. Moro langsung ngemper Sayyidina Umar. Po macam gawat telu. Nah, jadi nikah sifat-sifat buruk tapi bukan untuk kita gambar lalu kita pajang, tidak, tapi untuk kita mengetahui ingat apa sifat buruk. Taib. Lisanuhu kalisanil Arab. Beda lesan ingat lesan orang Arab. Lesan orang Arab ni ke fasih. Lesan orang Arab ni ke bagus. Tengok colon gini diri. Ada Arabono. Ada si bekal bedaya ji. Ngarap repan mapan tik sentik. Mun reng dinaan cereng. Mun bibir bagus sigar kopi keng colon ngak koboan. Jadi bekal beje tak masuk. Mengereng Arab ni kesempurna. Merepat tah mulka elong aluncung. Nyari elong pesek nak tak nemem biar. Neng negara Arab sampai nyari elong-elong mercat dia tak ada. Makanya sempurna Allah Ta'ala matoron napa netiaki kanjeng Nabi ini kan dari bangsa Arab. Sayyidil Arab, kanjeng Nabi pemimpin orang Arab. Sayyidil Arabi wal Ajami. Guli sampai ini kareng Ajaminya mana bener yang Arab tapi orang Ajami. Mau ni pematu orang Ajam. Bagian kelas PT jadi ini beda rumah yang ketika dari mon karep itu roh tuh Arab mon karep. Cuma lebih pangeran berarti yang Ajam, jadi ini tidak yang Ajam. Jadi napanya mana orang Arab neka bahasa Arab neka bahasa yang paling sempurna. Seandainya ada bahasa lebih sempurna dari Arab maka Al-Quran memakai bahasa selebih sempurna dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni benih bahasan orang Arab, bahasan Al-Qur'an, bahasan orang surga pun kuaku bahasa Arab. Bahasan penduduk ahli surga bahasa Arab. Maka aku setia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu hubbul arabi imanun wa bughdhuhu nifaqun. Cinta tanah Arab adalah bagian daripada iman. Wa bughdhuhu nifaqun, membenci tanah Arab adalah bagian daripada tanda kemunafikan. Tahu harapan Arab siapa lah. Ya tak bisa cari kanjeng Nabi dari Arab. Orang Arab juga nak ngampong dem aja kapirin pangeran. Sakebe ibu ande ya. Sakebe Gusti Allah. Arab dia yusir dari kandang habaib neka salah yusir. Akhir buru di Indonesia. Ya tampung di Indonesia, buru-buru daerem masih. Allah Ta'ala kapi ni kapunan saya nyempurna aki benih kebetulan ni benih ketepaan. Al-Quran bahasa Arab, kanjeng Nabi orang Arab, sampai ke surga bahasa Arab. Mak tadi cek alergi nada Arab. Sampai ke kuburan ada pertanyaan bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka bahasa Arab. Jadi orang yang cinta de tanah Arab karena Ka'bah berning Arab. Kanjeng Nabi pesaren juga berning tanah Arab. Wa budhuhu nifakun. Tahu sarap-harapan sekarang kayak munafik orang nggak nikah. Kanjeng Nabi dari bangsa Arab. Jadi cinta ada Arab ni karena apa? Karena Al-Quran bahasa Arab, karena kanjeng Nabi orang Arab, karena bahasa surga bahasa
bahasa Arab. Wah, Arab mah Arab, Arab masih Arab mah Arab. Timbang nama Cina. Sepenting tak ngaku Arab. Haja Arab kaki sini. Benih Arab tujuan berarti mon Arab ya. Walisanuhu kalisanil Arab, lesana buruk nih kayak ngak lesana Arab, ngak lesana orang Arab. Fasih. Nabi maca neka bida bonan bacaan orang Arab, bida bacaan orang biasanya kata sami. Wadihul hajibain alesaneka jelas, beda alesekia. Kata apa ya wallahu a'lam. Nika cuma hanya sekedar sifat apa lancung subriya tebela wallahu a'lam ada sing ngaonengin. Bahmul garnen suandi tanduk beda sungun. Raqiqil udhunain kopi tipis tak catar tak rajuh tak ingat kopi terwelu sini ke beda keng kini tipis. Mokal kaukabu utawi buruk iku koyo bintang ad-durriyu kang mencorong Allah. Wa nasiyatuhu utawi bun-bunane buruk iku min yakutatin saking yakut hamra akang abang. Beda bunem-bunen iki ya. Napa jan mereng Madura? Peloseran ya. Pada ta peloseran bi bumbunan iku pada ta? Hah? Mun peloserna dua, alamat binin dua. Tak neng jibu serasan apa peloser nambah. Mare dua keng elang peloserna. Tetian orang mon peloserna dua binin dua ya tak mesti ki. Nang peloseran telok binin situng tak cocok rengkon aja. Dan kau polan telok ngaku telok ada alaiha nahya wa alaiha namut. Taib. Tadi pada bunen-bunenna hamra berna merah. Dhanabuhu kadhanabil baqar. Dhanab. Wa dhanabuhu utawi buntute buruk iku kadhanabil baqar koyo buntute sapi. Mukal lalun kang den tetesi bidhahabi kelawan emas al ahmari kang abang. Beda bunton ki ayat tasahimar ebabana bigal. Teti rajana neka ayat tasahimar rajaan bareng himar di babana bigal. Bigal neka ayat tasahimar. Teti mun sampai ono yang merak soe rajeng ki ngak merak nika kendeng tompak manus seberak merak nika. Teti saking bagus merak nika mun mekar. Seneng bunton seneng kelembeng seneng bisa menghibur bisa menghipnotis. Masya Allah mon bunton kini kok ring beda yada bunton nyanyi nokol lah entokol je nyanyi dia tokolan kerep cemu nerang-rang-rang lah kona tak ngeneng sebine cerewet TBC yongku nyanyi nokol lah. Jadi bunton lain beda bunton ki ya karena mun tada bunton tak sempurna hewan apapun niku beda bunton mun sejenis koceng beda bunton embi sape. Makanya dalam riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayatin abtar. Setiap sesuatu yang bernilai baik yang bernilai bagus menurut agama dzibalin la yubda'u bi bismillah yang tidak didahului dengan bacaan bismillah fa huwa aqta' terputus. Wa fi riwayatin abtar tandi buntok. Embik nika kata larang dia dari bunton semakin raja semakin larang. Sampai beda bunton, jaran beda bunton. Setaja beda bunton. Nah, jadi amalan bagus setek kabitin kalaban bismillah ni tak ada bunton, tak sempurna maksudnya. Paham ya? Jadi buruk pun beda bunton. Wurut lagi ya. Beda asal muasal lagi ya.
li anna sayrahu krono sak temene lumakune buruk wa sur'atahu lan bantere buruk iku kalbarki kaya kilat. Buruk niki nyame buruk karena mun ajolun benter saking benter engak kelap kalbarki engak kelap mereka nek kaca buruk dari lafat al-barqi sumyal buruk nyame buruk karena buruk nika munajalan benter kalbarki enga kelap mereka nekoja buruk saking benter buruk enga kelap mereka nekoja buruk. Falamma dana mongko semangsani neka pun mulain Kanjeng Nabi setelah epejegeh dari alam kubur epejegeh dari kuburna sebelum malaikat Israfil membangkitkan makhluk-makhluk Kanjeng Nabi kade sepejegeh dari alam kubur kemudian sedia aki kade tompakna sebekal tompakna Kanjeng Nabi iki peneka buruk wa yuqalu lan ten ucapaken falamma dana mongko semangsani wis parek apa si buruk lin nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liar kaba terapun numpak sapa Kanjeng Nabi ittarrabah mongko napa ni ittarrabah mongko obah-obah ittarrabah mongko obah-obah napa mon maknana berek nika ittarrabah nika jumbelak nika napa ki ittaraba liguli ittaraba mongko obah-obah iki karena dari seneng makanya orang seneng neka aguli kening ketika para sahabat nyambut Rabu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaban bacaan tala'al badru alaina min thani yatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ini kak aguli sahabat aguli nuduaki mon aguli ini keseneng fahtazzal arasyu toroban ittoroba aguli aras ini kayak waktu lahir Kanjeng Nabi ini kayak aguli fahtazzal arasyu toroban wasti basyaran karena seneng karena bunga atas lahir Kanjeng Nabi sampai ittoroba keng gulina neng kanto ulama ada bu dalam masalah aguli cek sampai aguli neka tasyabuh bin nisa aguli nyeropanen de gulin orang bine silahkan sampai aguli ya Nabi salam alaika aguli tak masalah karena aras pun aguli ittarobah tapi gulian neka ento sekira tak tasyabuh tak nyeropanen de gulin orang bine sehingga Imam Ghazali ada bu rugos mun umum sampean neka rugos mun bahasa Ihya ar-raqsu ar-raqsu niki saya oleh malek tanang engak malen reng bine engak reng ajaipong sinika lah daerah saya oleh orang laki apapun joget apapun salawat joget apa sinika nika ekoca raqsu malek lah malen sinika nika sinyeropain orang bine ngare ngajaipongan ini kenyaman rugos ar-raqsu ini kata oleh mun sekadar maju mundur tak masalah agulu atung keset engak hajir marawis ning para habaib nika sama sekali reng bina imun kata jiri ya bela kapi mercat lah pola maju marmuju bodo loncak dek hadirin loncak boleh borsi naik dek apa dek tarob wah asik pun lupa puna ini kenyamana
Hajir marawis nika mun ngak nika tak masalah. Dadi saya tak oleh nika mun bede tasyabbuh utawa ar-raqsu rugos. Apa boleh jelas ajoget setia. Saya baca sholawat. Ya terserah pokoknya gue nyampe aki ke sampian. Bine ya imam ar-rusli ya sanadi Allah Allah. Aja geder kepi aja. Tak kau. Aja linga geleder aja lah. Aja gudir, agleder. Engki nikah hukum orang laki, orang bine ada hukum orang bine ada mutlak haram. Orang laki ni ke bagi pembagian daripada hukum. Sampean congok neng babul istima neng ihya nika. Mun sampean tak berjaja. Ane ke hukum ke orang laki, mun orang bine wis le mutlak wis tek keneng tek atik ngono atik ngini tek keneng tek atik mutlak haram. Aku li ka ada ala ku kebudi tek keneng apa boleh aliyer. Mun reng bine pun tak ada hukum pun secara mutlak monan. Pembahasannya pun empon mari pun reng bine apapun bentuk mun ki anyama baik neka rugos atau neka marawis ataupun tak oleh. Orang laki ini kisah hukum mah. Wah, norok je tak ju maju madrasah ni saya norong kok. Ben kula mangken tro pengumuman kula tak nerima unjangan madrasah sebeda joget nah mulai tahun 2024 sampai kiamat. Kengkok tenger lah dima-dima saya joget kok tahu. Tempang kula tanggung jawab kok nang akhirat. Toju saya masih lah toju ada kulit diet to iya masalah kulit diet to kulit nebaan je beda hukum mah. Kula cuma nyampe aki kula tak ngaramakin perkara tak haram. Mon orang laki ki beda hukum mah selama tak ada ar-raqsu, selama ada apale, selama ada lambayan lembeng ingat lembeng orang bine, selama ada gerakan-gerakan si tasyabbuh ingat orang bine. Adapun mon beda usun tasyabbuh ampun haram sekalipun orang laki cekkan kuli na pakai orang bine sampai yang kui haram pak walaupun nak kerja nyeropanin do orang mabuk ya mabuk nyeropanin do orang bine ya tasyabbuhnya mana. Nah tadi neka penting neka untuk napa diperhatikan karena banyak orang akuli tapi kuline bener kuli karena bunga justru nutuaki orang akuli kela justru napa mendatang bentun Allah Subhanahu wa taala. Adapun akuli saya ittarobah tak masalah. Saya napa akuli neng maulid habsi فاضطربوا يهل المثاني فهزار اليمن غرت بدنكي واستضيئوا بجمال فاضطربوا يهل المثاني tapal nih kagula ala kulli hal akuli sekira napa nutuaki seneng sebagaimana kulina neka napa buruk neka ku akulin kelak nutuaki karena seneng karena aben bekal tompak Gusti Kanjeng Nabi keng tak oneng dek Kanjeng Nabi buruk re tak tahu siapa sih nompak pon bareng Kanjeng Nabi pon asma buruk neka asma dek Kanjeng Nabi waqala lan ngucap apa si buruk ya Jibril he Jibril wa izzati rabbi demi kemuliaan pangeran ingsun layar kabuni ojo numpak ni ingsun ilan nabiyil hashimi kecuali Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hashimi kang bangsa al hashim al abtahi kang bangsa abtahi al qurashi kang bangsa quraish Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil Quran kang anduweni al Quran. Buruk ni kan ngocak dekat malaikat Jibril, ya Jibril, cek sampai numpak ke kula Jibril, kecuali Nabi sebangsa dari Al-Hashimi. Hashim ni ke maknana
satu suku dari bangsa Quraisy saya merujuk deka Sayyidina Hashim bin Abdul Manaf. Jadi neka datun Kanjeng Nabi Hashim neka bangsa na Quraisy. Jadi datun Kanjeng Nabi dari Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Ekoca Al-Hashimi. Hashim nikah napa berdasar tebu nyame Hashim karena Sayyidina Hashim nikah bilan seneng ajamin de orang seong ke haji. Setiap orang entar ke Mekah melaksanakan ibadah haji nikah jamin bi tharid. Tharid nikah semacam jenang atau cecen orang Arab. Ikoca sing kejulukan Hashim. Polan seneng ajamin da orang sia ibadah ngelakonan ibadah haji Hashim. Jadi datun Kanjeng Nabi kocak Bani Hashim dari Hashim bin Abdul Manaf, dari Abdul Manaf. Taib. Hashim. Al-Hashimi kang bangsa Hashimi, kang bangsa Hashim. Al-Abtahi kang bangsa Abtah. Abtah nika nama satu lembah di kota Makkah yang selalu dilewati oleh air yang mengalir kemudian meninggalkan batu-batuan kecil, pasir-pasir yang indah. Mereka ini baca Al-Abtah, Al-Abtahi dari kota Makkah. Jadi situng tempat seekiliin aing sebanyak orang entar deka lembah Abtah. Mereka ini baca Al-Abtah, Abtahi. Badan yang gosidah nika Al-Abtahi nika. Keng dadi male oneng apa Al-Hashimi nika kalak dari embana Gusti Kanjeng Nabi kocak Hashim. Kocak Hashim karena Hashim nika maknana tokang ngeremuk, tokang napa noto otaba tokang numbuk tharid. Sekak di tharid nika sediaaki jaminaki kang kuy orang seali ngelakonan ibadah haji Hashimi. Tokang numbuk tharid. Tharid nika deer orang Arab. Koca napanya mana Al-Abtahi karena Abtah nika satu nama satu lembah saya lebetin aing saya seneng banyak orang entar sehingga nika jadi pusat wisata dari bangsa Arab Abtah nika. Mereka koca Abtahi dari kota Makkah. Al-Quraisy bangsa Quraisy. Nah, suku saya sangat terhormat Quraisy nika. Jadi Quraisy nika napa nasab Kanjeng Nabi Al-Quraisy nika bangsa saya paling seganeh ning bangsa Arab Quraisy nika. Jadi benyakan suku nika banyak. Kurang lebih 300 sebidak suku ning kota Makkah. Bada Khazraj. Bada suku-suku banyak, suku nika banyak kabilah-kabilah atau suku-suku. Nah suku otaba qabilah saya kesongkan nika birang Arab nyamana suku Quraisy. Mungkin Kanjeng Nabi ejege karena termasuk turunan Quraisy. Suku saya terpandang. Taib. Paham ya? Nah nika bangsana Kanjeng Nabi nika. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun iku Muhammad bin Abdullah, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Tak tahu cak je Kanjeng Nabi. Jibril cak sampai pada senumpak kula kecuali Kanjeng Nabi setoranan Al-Hashimi, Al-Abtahi, Al-Quraisy nyaman Muhammad bin Abdullah sahibil Quran. Kanjeng Nabi tibi langsung nyaut, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Fayarkabu mongko nunggang sapa Kanjeng Nabi hu ing buraq tsumma yantaliku nuli kari-kari budal sapa Kanjeng Nabi ilal jannati maring swarga. Fayakhiru mongko jungkel napa niku fayakhiru mongko jungkel fayakhiru mongko jungkel napa jungkel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan hale sujud. Fayunadi mongko undang-undang sapa munadin kang undang-undang. Bada suara tanpa rupa memanggil Kanjeng Nabi. Darma robana panggilan Kanjeng Nabi, irfa ra'sak ya Muhammad laisa hadza yaumur ruku'.
was-sujud bal hadza yaumul hisab wal jaza. Irfa' ra'sak wasal tu'ta. Irfa' ngangkato sapa sira ra'saka ing sirah sira ya Muhammad, he Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa hadza ora ono apa hadza iki ladina iku yaumur ruku'i, iku yaumar ruku'i, dina ruku, was-sujudi lan dina sujud. Ada enggak jak nondu arya bene dina ruku bene dina sujud arya bal hadza yaumul hisab balik utawi iki dina iku yaumul hisabi dina hisapan wal jazai lan pembalasan. Irfa ngangkato sira saka ing sira sira wasallan jalu sira tu'ta mongko den paringi sapa sira. Kanjeng Nabi patabari bi Gusti Allah. Ada enggak abayan ba'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka denga wasal tu'ta minta apa ban ebrikna apa saya pentabi ban kapi bagi apa permintaan Kanjeng Nabi nih jadi ngaki nih fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi ilahi tu Gusti Allah ilahi tu Gusti ma wa'attani fi ummati ilahi tu Gusti ma utawi punapa wa'atta iku janji panjenengan ni ing kula fi ummati ing dalam umat kula. Umat apa boleh saya pikir saya pentak ada bi Kanjeng Nabi benih keselamatan keluarga na benih keselamatan sahabat benih keselamatan bahkan aban tibi saya pentak bi Kanjeng Nabi ma wa'attani fi ummati apa yang akan engkau janjikan kepadaku atas umatku wahai Allah wahai Tuhanku ajen cina apa panjenengan da umat dan kaula fayaqulu mongkon jawab sapa Allah Gusti Allah aqaitu kama tarda aqaitu maringi sapa ingsun ka ing sira ma ing barang tarda kang nerimo kang puas sapa sira aku akan memberikan kepadamu sesuatu hal yang sehingga kamu menjadi puas atasnya akan memberikan satu pemberian yang kamu puas atas pemberian tersebut sehingga bentak minta boleh apa saya pentak bon ebo ki kapipi kok sing keben puas dengan permintaan bentak minta boleh kan kok bon janji dening Allah Subhanahu wa taala kama fi qoulihi taala koyok dawuh ing dalem koyok dawuh fi qoulihi taala koyok ing dalem dawuh Gusti Allah taala Bismillahirrahmanirrahim wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa lan bakal maringi wala saufa yu'tika lan bakal maringi ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatarda mongko dadi puas sapa sira dalam surat Ad-Duha wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sesuatu pemberian yang Nabi sehingga puas dengan pemberian tersebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fil akhirah minal khairati ata'an jazilan pemberian yang sangat besar tetapi Allah Ta'ala abri ke Kanjeng Nabi paki ning dina kiamat ning akhirat neka pemberian jazilan yang sangat besar yang sangat luar biasa fatarda bihi sampai-sampai Kanjeng Nabi merasa puas dengan pemberian tersebut karena Gusti Allah pun ada bunganya ke dalam Al-Quran wala saufa yu'tika rabbuka fatarda Kanjeng Nabi bekal ebrikna pemberian sangat besar atau anjazilan idzan apa dapun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan la arda wa wahidun min ummati finnar mon seneka Gusti kau letak terima mon salah situ umat kau leki berde dalam neraka Gusti angke saki Gusti cek sampai dari salah situ umat dan kaula berde sebede dalam neraka idzan wa wa'lam arda wa wahidun min ummati finnar kalau begitu kami tidak akan merasa puas sehingga umatku tidak satu pun daripada umatku tersisa di dalam neraka kaulanya on angke saki kapi entah saki kapi Gusti selamat akai kapi dari apa neraka Gusti cek sampai situng dari umat kaula berde dalam neraka
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ning dunyah Kanjeng Nabi perang melawan orang kafir. Ning dunyah Kanjeng Nabi ini pun banyak seksa bi orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi ini kayak emosoin kaum musyrikin. Demi saya, demi umat tah. Kanjeng Nabi beneman nyamanan ning dunya nika. Kanjeng Nabi ini perang ning dunya nika. Kanjeng Nabi ini berdarah-darah sampai potong gigi gerahang Kanjeng Nabi saya yantemen bi orang kafir. Sampai nyap-cap dari Kanjeng Nabi untuk mempertahankan agama nika. Mak tadi kulit sambian segebein mainan agama nika. Apa perjuang nakang kui agama? Apa pengorbanan kula lebih sambian dari agama kang kui agama? Bukankah Kanjeng Nabi nika penuh dengan pengorbanan? Ayat nika etoronaki tina Gusti Allah sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Pak tepaan Kanjeng Nabi ini ke tepaan seru Kanjeng Nabi ini ka emosoin bi orang-orang kafir. Selama 6 bulan Kanjeng Nabi ini kemun meleh tak jualin, mun jual tak beli, sampai sahabat dengan akan unda-undan para hadirin. Mempertahankan agama. Kulit sampai nek apa karemannya mana tok? Karemannya mana tok karena rasa kita. Bayangaki sampean selama berapa bulan sahabat ini tak ngakan nasi, tak ngakan gandum, tak ngakan roti, ngakan unda-undan. Sebelum ayat ini turun, Kanjeng Nabi ini kayak kemoso, bahkan Kanjeng Nabi kocak tak datang setan. Jibril kocak setan bi orang kafir. 11 hari Kanjeng Nabi ini tak datang malaikat Jibril. Qad jaa syaitanu datanglah ta'ala. Lam yaji syaitanu tak datang setan Muhammad. Jibril kocak setan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian membunga ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi tepaknya kesosa. Malaikat Jibril tak rontoron ngiba wahyu dem malaikat Jibril orang-orang kafir semakin gencar, semakin merajalela, bahkan akampanye ayo tina Muhammad ada pangeran lah tina Muhammad setelah tina bi pangeran tak reken bi pangeran apa kinor Muhammad jeung pangeran lah tak ndak kok ada tak datang dia wahyuna. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ajanji dengan Kanjeng Nabi wala saufa yu'tika rabbuka. Kanjeng Nabi tak ridha mun umat akibat di dalam neraka. Kanjeng Nabi tak puas pemberian Gusti Allah mun salah situng dari umat akibat di neraka. Apa balasan ku sampean ke Kanjeng Nabi ini? Seandainya umat semakin nikah ajalan bima tanah entar ke kota Madinah untuk mengucapkan rasa terima kasih ke Kanjeng Nabi, sama sekali tak bekal membalas kita anyamah amator sakelangkong mator soon ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Para sahabat bingung meuleuh apa ke Kanjeng Nabi ya. Mun meuleuh dunya citaki kang kui Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi betul pejabat paling teki betul raja, Kanjeng Nabi tak ndak ke kerajaan. Kanjeng Nabi tak ndik apa-apa. Kanjeng Nabi tak ndak ke apa-apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab atas apa kebingungan dari para sahabat untuk membalas budi ke Kanjeng Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meminta apapun pemberian darimu, tidak menuntut apapun dari kalian semua. La as'alukum alaihi ajru, aku tidak meminta balasan, imbalan, bayaran. Satu yang aku minta, illal mawaddata fil qurba, tangkerabet cintain, paseneng ke tangkerabet. Illal mawaddata fil qurba, toronan Kanjeng Nabi riah paseneng pecinta. Perintah Al-Quran ini kebenar perintah Kanjeng Nabi nih, Kanjeng Nabi tak nuntut nikah. Hormatin tentang keluarga, cintain tentang keluarga, enten Allah Ta'ala senyoro. Terus sampean ngocak, memang kita kewajiban sebagai umat Islam mencintai habaib, mencintai keluarga Nabi, tapi jangan disalahgunakan. Salahgunakan dek remar yang baca perintah agama ya. Ini perintah agama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil talk, bukan hasil MPR, keputusan Kepres, bukan. Rabbus samawati wal ardin. Allah Subhanahu wa taala senyoro untuk mencintai kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Baca Al-Qur'an, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Cuma situng saya pengen tapi Kanjeng Nabi, kok tak minta dunya nak kakek, tak nareke pajek kebeun.
Tak minta apa-apa kok dari dunia nak kake. Situng sedeti tang permintaan perintah Gusti Allah nika. Al mawaddah fil qurba, cintain tang kerabat. Sayangin tang family. Mun sampean tak bisa cinta dekat kedurina Kanjeng Nabi, tak bisa mencintai keluarga Kanjeng Nabi, minimal tak usah cacat, tak usah nye. Benih kelas apa benih. Al-Qur'an turun ke Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala pun mari kepangki bi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ari keluarga Kanjeng Nabi samari ketemuan bi Gusti Allah. Sahibul Quran. Kanjeng Nabi sandi Al-Qur'an, ada Kanjeng Nabi ada Al-Qur'an. Cek norok bunte orang sing nikah. Mun sampean tak bisa ta'zim ahormat, minimal cek baci cukup bis. Kanjeng Nabi tak nuntut kulit sampean soro meri ruam meri renten, cintain titik. Tak usah uruna nabri, tak usah. Cintain kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Nggak nih keperjuangan Kanjeng Nabi. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Mon sini ke Gusti kula tak ridho, kula tak nerima mon salah situng umat kau leki bade neraka Gusti. Angke sagi kapi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Amal apa? Selawat saya kemma saya karatu ke Kanjeng Nabi. Selawat saya kemma. Sunnah-sunnah saya kemma. Duha berapa rakaat, tahajud berapa rakaat. Janji sunan Kanjeng Nabi lemah tekapir ada sekali. Aneka perjuangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dina kiamat Kanjeng Nabi ini memperjuangaki umat tadi saat mimbar-mimbar para nabi pun siap masuk surga. Sediaki mimbar cek kocaen cek hina cek pahina para ulama karena ulama ni kewarathatul anbiya karena ni luhumul ulama masmum teking ulama ni keberacun Allah Taala saya tak terima karena ni kesan di ilmu. Terus dak rumah tugas sampai ada ulama tak keneng torok, cak torok, king cak cacat. Bada zuriyah Kanjeng Nabi, bada qarabah, bada zuriyah dari Kanjeng Nabi, mata tepak kelakona, tak usah cacat, king cak torok. Abak bela bener, abak bela minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Urus Nabi tibi, ulama dengan ilmunah, para zuriyah Kanjeng Nabi dengan Duriyana dengan dereteking dengan nasabah kulit sampean jarok norok bener ulama bener duriyah wis nengeneng orang kene kulit sampean tahu sa komentar dek kar ulama cak norok komentar dek ka durina Gusti Kanjeng Nabi perkara tak cocok melanggar dari syariat matalan tak cocok mau agama ya wis titik urusnya disebut-sebut karena perjuangan Kanjeng Nabi ngak nikah sampai sahabat pun terus melis Kanjeng Nabi tak bisa melis. Apa balasnya situng illal mawaddata fil qurba. Cintain kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah. Termoga tadi ilmu saya manfaat. Pon. Ki banyak penjelasan tentang surat Wadduha saungkuna. Ya. La ilaha illallah. Neka adalah surat Wadduha neka jawaban yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan mereka orang kafir. Saya menuduh Kanjeng Nabi tinggal bi Gusti Allah, tereken bi Gusti Allah. Sampai jawaban terakhir, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu dahulu yatim wahai Muhammad? Fa'awa, kemudian kamu berikan kepada paman kamu yang tercinta Abdul Muttalib, sing ngormat Kanjeng Nabi. Saya ya Gusti Allah, saya nentu aking aneka. Alam yajidka yatiman, cek mulai ki yatim engkola aja gebeen. Mulai bapak bentada engkau saja gebaan yang Gusti Allah. Jawab langsung bi Gusti Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah ban bilang tak tahu tentang ria? Allah Taala sabri Al-Qur'an, sabri ilmu agama, sabri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kanjeng Nabi mulai kene tak pernah tinggal bi Gusti Allah sebagaimana itu dubi orang-orang kafir. Tadi jawaban wadduha nikah